Data mu izina rya Yesu Kristo, Baba kwa jina la Yesu Kristo, turagushimiye, tunakushukuru kongeye kutugirira ubuntu kwa sababu umeongeza kutupatia neema bwo kuvuga amajambo yawe. ya kusema maneno yako. Ijambo ryo rirakiza, Neno lako linaponya. ugiye kuryumva wese Yule ambaye anaenda kulisikia riramwubaka inaenda kumjenga kandi riramukomeza. tena Mu litamkomanisha izina rya Yesu, katika jina la Yesu. amen. Amen. Turabaramukije, Tunawasalimu, amahoro y'Imana amani ya Mungu abane namwe. ndio pamoja nanyi. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, Tunaenda kuzungumza maneno ya Mungu. rirafise teme Iko na kichwa ivuga ngo kichwa cha neno nasema, kubera iki dusenga, kwa sababu gani tunaomba? kubera iki dusenga Kwa Imana, nini tunaomba Mungu? niye mpamvu ituma dusenga. Ya sababu gani inafanya tuombe Mungu? Mbega umuntu niyoba hadasenga? Je, mtu sanaza aisha hata bila kuomba? Turashaka kumenya kubera iki dusenga, Tunatamani kujua kwa sababu gani tunaomba. impamvu idusunikira gusenga. Shabaha yenye inatufanya tuombe. Ariko imbere uko twinjira ibwina, Lakini kabla tujaingia ndani, reka dusome ichete c'Abitesalonike, ichete ca mbere c'Abitesalonike, acha tusome katika maandiko ya Watesalonike wa kwanza ibice 5, sura ya 5 umurongo wa 17 kwa mstari wake wa 17. aravuga ngo, wanasema musenge ubudasiba. eti nyinyi yote mkaombe bila kukoma. Musenge ubudasiba, tuombeni bila kukoma. aha turabyigwa gusenga buri gihe cyose. Hapa wanatuambia tuombe wakati wote. Migani 8:17, Migani 8:17, Migani 8:17, Mizali 8:17, aravuga ngo nkunda bankunda, eti nasema eti ninapenda wanayonipenda, kandi abandondera ubudahumeka, na wale ambao wananitafuta bila kuchoka bazombona. wataniona. Abantu barondera Imana, Watu wenye wanatafuta Mungu ubudahumeka bila kukoma bazobona Imana. batamuona Mungu. Biblia akomeza ivuga ngo, Maandiko yanaendelea nasema, ubonye Imana ukiona Mungu ababonye ubuzima. anaona maisha mema. Apana ubonye amafaranga, Hapana kuona pesa, apana ubonye imodoka, hapana kuona gari, apana ubonye inzu, hapana kuona nyumba. ivyo birahera. Hivyo vitu vyote vinaisha. Ariko biritubwiye ngo iki? Lakini maandiko yanasema nini? Ubonye Imana, ukiona Mungu ababonye ubuzima. unaona maisha. Bisigura ngo ufise Imana, inamaanisha kwamba ukikuwa na Mungu urafise ubuzima. uko na maisha. Ubuzima ntabwo ari ibintu bifadika. Maisha iko vitu ambavyo vinashikika. Ubuzima ni Imana, maisha ni Mungu, ubuzima ni Kristo. maisha ni Kristo. Yesu aravuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu akasema ni mimi njia ya kweli na uzima, na ushika kuri data na mujana. Hakuna yule atafika kwa Baba bila mimi. Urakeneye gushika kuri data, unatamani kufika kwa Baba, inzira itugezaho ni Yesu Kristo, lakini njia ambayo inatupeleka kwa Baba ni Kristo. Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki sana. Kweli kirero dusenga. Kwa sababu gani tunaomba? Abantu bose barasenga, watu wote wanaomba, nta muntu numwe adasenga. Hakuna mtu ambaye asiyeomba. Igihe cyose ushoboye kuganira n'umuntu, wakati wote unazungumza na mwenzako, burya haba harimo gusenga. Pale kunakuwa pako maombi. Gusenga, kuomba. Kubera iki dusenga rero? Kwa sababu gani tunaomba sasa? Ivyaremwe byose birasenga. Yani wale wote ambao wanaitwa viumbe wote wanaomba. Bantu bose barasenga hano. Watu wote wanaomba hapa duniani. Nta muntu numwe adasenga hano. Hakuna hata mtu mmoja mwenye aombi hapa duniani. Udasenga Imana yo mwijuru. Yule mwenye aombi Mungu wa mbinguni asenga Satani. Inamaanisha anaomba shetani. Udasenga Satani. Na yule mwenye aombi shetani asenga umuntu. Anaomba mtu. Kubera hari ibintu akeneye. Kwa sababu kuna vitu ambavyo anahitaji. Ibyo bintu rero akeneye. Sasa navyo vitu ambavyo anahitaji. Nimba adasaba Imana, kama aviombi Mungu, arasaba umuntu runaka. Anaviomba mtu fulani. Ya, hari abandi basenga inka. Kuna wengine watu wanaomba ng'ombe. Hari abandi basenga ingurube. Kuna watu wengine wanaomba nguruwe. Hari abandi basenga inzoka. Wengine wanaomba hata nyoka. Hari abandi basenga ibisitati. Kuna watu wengine wanaomba sanamu. Ibintu by'ibibumbano. Vitu ambavyo vinajengekwa kwa udongo. Abo bantu barahari no munsi. Hao watu wako. Hari abandi basenga ibintu bitandukanye. Na kuna watu wengine wanaomba vitu tofauti. Ariko abantu bumve ko basenga. Lakini unasikia kwamba watu wanaomba. Ariko tukwiye kumenya kubera ikiro dusenga. Sasa tunapasha kujua kwa sababu gani tunaomba. Abasenga inzoka, wale watu ambao wanaomba nyoka, canke basenga ibigirwamana, au wanaomba masanamu, Imana irabagirira neza. Mungu anawatendea vema. Kubera ubuntu bw'Imana. Kwa sababu neema ya Mungu buri ku bantu bose. Iko kwa watu wote. Imana igusha imvura ku babi n'abeza. Mungu anashusha mvua kwa wazuri na wabaya. Imana yakiriza izuba ababi n'abeza. Mungu anawakia watu jua, wabaya na wazuri.
Imana ntirobanura ku butoni. Sasa Mungu hachagui kwa hali. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Rero Imana yibagiriye neza, Wakati Mungu anawatendea vema, bo bibaza ngo nibigirwamana byabo bibishuye. sasa wale watu wanafikiria kwamba ni yale masanamu inawajibia, Ariko ni Imana ibikora kubw'urukundo ikunda umuntu. lakini ni Mungu anayatenda kwa sababu ya upendo wake. Imana irashobora guha imborerwa ivyo kurya. Mungu anaweza kupatia mlevi chakula. Imana irashobora guha ivyambagwa umusambanyi. Mungu anaweza pia kuvisha yule ambaye anaitwa malaya. Ni Imana ibikora. Ni Mungu anayatenda. Nani bikora kugira ngo imushigikire mu vyaha vyiwe. Sasa Mungu ayatende kwa sababu eti yani ashikamane na yale na zile dhambi zake. Ahubwo Imana ibikora kugira ngo bikunde azayihindukire. Lakini Mungu anayafanya ili wakati moja iwezekane abadilike kwa Mungu. Ahindukira aze ku Mana. Yani abadilike akuje kwa Mungu. Kubera iki rero dusenga? Kwa sababu gani sasa tunaomba? Impamvu ya mbere, hatua ya kwanza nuko gusenga ni kwa sababu kuomba mu buzima bw'icyarimwe gishasha. ni maisha ya kiumbe kipya. Gusenga n'ubuzima. Yani kuomba ni maisha. Gusenga n'ubuzima. Kuomba ni maisha. Gusenga Kuomba nuko dutikwije ubwacu. ni kwa sababu inatakiwa atujeneze. Yani ni kwa sababu yani atuenei. Hari ibintu dukeneye ku Mana. Kuna vitu ambavyo tunahitaji kwa Mungu. Gusenga rero n'ubuzima bwa buri munsi. Sasa kuomba ni maisha ya kila siku. Ku mukristo nakuriye gusenga kugira ngo asabe ibintu Imana. Kwa mukristo apashi kuomba ili amombe Mungu vitu. Ibintu Imana yarabitanze tutarasenga. Kila kitu Mungu alikipanda kabla tujaomba. Imana yaremye ibintu vyose. Mungu aliumba kila kitu. Imana ikibihereza umuntu. Sasa Mungu baada ya kuomba kila kitu akakipatia mwanadamu. Imana ibihereza umuntu. Alipatia mwanadamu. Adamu ntiyigeze abwira Imana ngo misi. Adamu hakuwahi kumwambia Mungu nipatie dunia. Adamu ntiyigeze abwira Imana ngo mu mugore. Adamu hakuwahi kumwambia Mungu nipatie mke. Ariko Imana yabonye ko bidakwiriye kaguma wenyine. Lakini Mungu aliona kwamba haistahili Adamu abaki peke yake. Imana ikimuzanira umufasha. Mungu akamletea msaidizi. Rero Imana irashobora kubona ikintu gikenewe. Sasa Mungu anaanza kuona kitu ambacho kinatakiwa. Wewe utaragikenera. Wewe au yakitaka. Ndasubira Imana irashobora kubona ikintu gikenewe mu buzima bwawe. Narudia ndani, Mungu anaanza kuona kitu ambacho kinatakiwa ndani ya maisha yako. Ariko utaragikenera. Lakini wewe bado huyakitaka. Imana ikakigishira ku nzira yawe. Akisha Mungu anakileta katika maisha yako. Imana ikakizana ku buzima bwawe. Akisha Mungu anakileta katika njia yako. Iyo rero Imana yakizanye mu buzima bwawe. Sasa wakati Mungu anakileta katika maisha yako, gitera umunezero ubuzima bwawe. Kinaleta furaha ndani ya maisha yako. Imana irazi ibintu bikenewe mu buzima bwawe. Mungu anajua vitu ambavyo vinatakiwa katika maisha yetu. Ariko twege ntituzi ivyo dukeneye. Lakini sisi hatujui vile vitu ambavyo vinatakiwa. Niyo mpamvu birivuga ngo murasaba nimuhabwe. Ndio maana maandiko inasema kwamba tunaomba lakini hatupewi. Kuko dusaba nabi. Kwa sababu tunaomba vibaya. Kuko tudasaba ibintu bihwanye n'ubugombe bwawe. Kwa sababu hatuombi vitu ambavyo vinashikamana na mapenzi yake. Niyo mpamvu munagomba gusaba ikintu Imana. Ndio maana inatakiwa mtu kama anataka kuomba kitu Mungu, amaza amenye ubugombe bw'Imana. Anapasha kwanza kujua mapenzi ya Mungu. Kubera numara kumenya ubugombe bw'Imana, ukishajua mapenzi ya Mungu, uzamenya ivyo ukwiriye gusaba. Utajua kile kitu ambacho unastahili kuomba kwa Imana iguha umugisha. Mungu akupatie baraka. Rero gusenga, sasa kuomba n'ubuzima bw'icyarimwe gisha. Ni maisha ya kiumbe kipya. Ariko abakristo buno munsi, lakini wakristo wa leo musenga kugira ngo muronke amafaranga. Munaomba ili mpate pesa. Ndashaka kuvuga ibintu indwi. Nataka kusema vitu 7. Ivyo bidufasha, yani vile vinatusaidia gusenga Imana. Kuomba Mungu. Ibintu indwi. Vitu 7 bituma dusenga Imana. Binafanya tuombe Mungu. Rero ikintu ca mbere, kitu cha kwanza, gusenga n'ubuzima bw'umukristo. Yani kuomba ni ndo maisha ya Mkristo. Hari umukristo afise amafaranga. Kuna Mkristo akishakuwa na pesa, ngumengo niyoja gusenga. Yani anaona kama haina haja kwenda kuomba. Aguwe neza, akikuwa vizuri kihali, ngumengo niyoja gusenga. Anaona kama hawezi enda kuomba. Abakristo benshi, Bakristo wengi baza gusenga kubera ibibazo. Wanaenda kumwomba Mungu kwa sababu ya matatizo. Ariko iyo siyo mpamvu yari kwiye gutuma tuja gusenga. Lakini hiyo si ndo shabaha ya kutufanya sisi tuende kuomba Mungu. Kubera gusenga no kuyaga n'Imana. Kwa sababu kuomba ni kuzungumuza na Mungu. Gusenga n'ubuzima bw'umukristo. Kuomba ni maisha ya Mkristo. Gusenga bidushoboza gusabana, kunywana n'Imana. Yani kuomba inafanya mazungumuzo au maelekezo ya mwanadamu na Mungu. Imana ishimwe cyane. Amen.
Ya gusenga rero n'ubuzima. Sasa kuomba ni maisha. Ukwiriye gusenga buri munsi. Unapasha kuomba kila wakati au kila siku. Kubera urya buri munsi. Kwa sababu unakula kila siku. No gusenga ukwiriye gusenga buri munsi. Na kuomba unapasha kuomba kila siku. Gusenga birarema. Kuomba inaumba. Gusenga birahindura. Yani kuomba inabadilisha. Gusenga birabohora. Kuomba inafungulisha. Gusenga biraproteja, birarinda umuntu. Yani kuomba inafanya ukingo kwa mtu. Gusenga birakingura imigango yugaye. Yani kuomba inafungua milango iliyofungwa. Gusenga birahamagara Imana mu buzima bwacu. Kuomba inafanya Mungu inaitisha Mungu katika maisha ya mwanadamu. Gusenga nuguteresharija kuzana ibintu vyari mwisi imwe mu bikaza mwisi biboneka. Yani kuomba Mungu inafanya unasharishia vitu vilivyokuwa katika anga sionekana vinakuja katika anga inayoonekana. Rero gusenga n'ubuzima bwacu. Sasa kuomba ni maisha yetu. Ibintu Imana yarabishize ku nzira yacu. Kila kitu Mungu alikiweka katika njia yetu. Niyo mpamvu igirira neza abantu bose. Ndio maana inafanyia vema watu wote. Niyo mpamvu kuronka ibintu vyo mwisi. Ndio maana kupata vitu vya dunia. Ibintu vyo mwisi ni tubihabwa n'amasengesho. Vitu vya dunia tuvipati kwa maombi. Ibintu vyo mwisi tubihabwa no gukora. Lakini vitu vya dunia tunavipata kwa njia ya kutumika. Tubihabwa n'amastrategy. Tunavipata kwa njia ya kufanya kazi. Imana ishimwe cyane. Amen. Ya haleluya. Amen. Niyo mpamvu usanga abantu bose bagubwa neza. Ndio maana unakutana watu wote wako vema. Cyangwa umuntu akora au unakutana mtu mwanatumika na ari umunyabyaha hata kama akiwa mwenye dhambi. Mugabo ugasanga arafise ibintu. Lakini ukutana iko na vitu fulani. Ikindi kintu ukwiriye kumenya. Na kitu kingine upasha kujua. Mwisi hari Imana nyinshi. Yani hapa duniani kuna Mungu mengi sana. Mwisi hapa duniani Imana zizwi. Yani miungu ambaye inajulikana au Mungu ambaye anajulikana. Imana yaremye ijuru n'isi. Ni Mungu ambaye aliumba mbingu na dunia. Hamwe na Satani. Pamoja na shetani. Rero hari abantu batera imbere kubera Satani. Sasa kuna watu ambao wanakuwa na maendeleo au kimaisha mazuri kwa sababu ya shetani. Yani niyo mpamvu udakwiye kwifuza ibintu vyanaka. Ndio maana aupashi kutamani vitu ya mtu fulani. Kubera ntusingene yabirose. Kwa sababu haujui kwenye alivitoa au hujui kisa alivipata. Hari abarose ibintu kubera bisha abantu. Kuna watu wanapata vitu kwa sababu wanafanya uwaji. None nawe ushaka kwica umuntu ugira ngo uronke ibintu. Je, na wewe unataka kutamani kufanya uwaji kwa sababu upate vitu? Oyo ubutunzi bwa mbere ni Imana. Lakini utajiri wa kwanza ni Mungu. Icya kabiri rero. Kitu cha pili. Dusenga kugira ngo nituje mu mosha mabi. Tunaomba ili tusiingie katika majaribio. Matayo 26. Matayo 27. Umurongo wa 41. Kwa mstari wa 40 na 26. Matayo 26. Matayo 26. Umurongo wa 41. Kwa mstari wa 41. Havuga ngo musenge nimuje mu mosha mabi. Maandiko yanasema eti tuombe ili tusiingie katika majaribio. Ya dusenge nituje mu mosha mabi. Tuombe ili tusiingie katika majaribio. Dusenga kugira ngo nituje mu bibi. Yani tunaomba ili tusiingie katika majaribu. Kubera gusenga bihagurutsa ubuzima bw'Imana muri twebwe. Kwa sababu kuomba inaamsha maisha ya Mungu ndani yetu. Ivyo bigatuma ubuzima bw'Imana buganza imibiri. Hiyo inafanya maisha ya Mungu inatawala maisha yetu. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero dusenga. Sasa kuomba kugira ngo nituje mu mosha mabi. Ili tusiingie katika majaribio. Icya gatatu. Cha tatu. Dusenga kugira ngo tunaomba ili tufanye nini? Dutumbereze. Yani tuelekee ibintu mu nzira nziza. Yani tuelekeze vitu katika njia nzuri. Hari ibintu Imana yamaze kugushiriraho. Kuna vitu ambavyo Mungu ashakuwekea mbele yako. Ariko dusenga kugira ngo ivyo bintu tubitumbereze muri yanzira Imana yashira. Yani sasa tunaomba ili hivyo vitu tuvielekeze katika njia ya kweli katika maisha yetu. Hari ibintu Imana yasize ku nzira yawe. Kuna vitu ambavyo Mungu aliweka katika njia yako. Urashobora kubihusha kubera udasenga. Unaweza kuvikwepesha hivyo vitu kwa sababu auombi. Kubera udasenga urashobora kwisanga uri kubaho ubuzima bubi. Yani kwa sababu auombi unaweza kutana unaishi maisha mabaya. Kandi Imana yagushiriyeho kubaho ubuzima bwiza. Tena Mungu alikuwekea kuishi maisha mazuri. Ngabo gusenga biratumbereza ubuzima bwiza. Sasa inabidi kuomba inafanya maisha yako yanaenda mwelekeo mzuri. Daniel arasenga. Daniel akaomba kugira ngo inyishu zize ku buzima bwiza. Ili jibu nzuri ipate kukuja katika maisha yako. Rero amasengesho arakurura ibintu. Sasa maombi inakokota vitu akabizana ku buzima bwawe. Inavileta katika maisha yetu. Icya gatatu. Cha tatu. Dusenga kugira ngo dutumbereze ibintu mu nzira nziza. Yani tunaomba Mungu ili tuelekeze vitu vyetu katika njia nzuri. Icya kane. Kitu cha nne. Tugomba gusenga. Inaomba tuombe. Kuko
Kwa sababu nta kintu kiba abantu badasenze. Hakuna kitu ambacho kinakuwepo kama kabla watu hawajaomba. Nta kintu kiba nk'isi iboneka abantu batasenze. Yani hakuna kitu ambacho kinakuwa katika dunia inayoonekana kabla watu hawaombi. Niyo mpamvu tugomba gusenga. Ndio maana inatubidi tuombe. Kuri YouTube, katika YouTube hari ibintu byinshi. Kuna vitu vingi. Urashobora kubirabirako. Unawapasha kuviangalia. Ariko hariho indi application ya Videomet. Lakini kuna ingine mtandao ya application itwa Videomet. Inaitwa Videomet. Ya iyo application na iyo mtandao change download au iyo kudownload iragufasha gutelecharge. Inakuomba kusharge kukura ibintu kuri YouTube. Yani kutoa vitu katika YouTube ubizana muri memory ya telefone. Yani unavileta katika memory ya simu. Mugabi gusaba mamega. Lakini inakuomba mamega. Kandi bigusaba mamega menshi. Na inaomba mega nyingi sana. Isi imwe mirimwe ibintu byinshi cyane. Katika hii dunia kuna vitu vingi sana. Isi imwe. Yani anga ya kiroho irimwe ibintu byinshi cyane. Iko na vitu vingi sana. Ni bande babizana mwisi biboneka. Sasa ni nani ambao wanavileta katika anga inayoonekana? Na abantu bafata umwanya wo gusenga. Ni watu ambao wanachukua muda wa kuomba Mungu. Ugomba gusenga. Inakubidi uombe Mungu. Waba ubishaka utabishaka. Hata kama unavitaka hata kama uvitaki. Ugomba gusenga. Inakubidi uombe. Kubera gusenga birakurura ibintu vyari kure bikaza. Kwa sababu kuomba inakogota vitu vilivyokuwa mbali vinakuja karibu yako. Gusenga birazana ibintu vyari mwijuru bikaza mwisi biboneka. Yani kuomba inafanya vitoke vitu mbinguni na vikuja hapa duniani. Gusenga rero. Sasa kuomba tugomba gusenga. Inatubidi tuombe. Nta kintu kiba. Hakuna kitu ambacho kinakuwepo abantu batasenga kama watu wa kuomba. Ni Imana ubwayo. Na Mungu peke yake. Kugira ngo ireme bino bintu. Ili apate kuumba vivyo. Imana yaravuga ngo ni habe hiki. Mungu alikuwa na kile anasema pakuwe kitu fulani. Kandi ico kintu kigaca kibaho. Na hicho kitu kinakuwa. Noma mu gusenga no kuvuga. Ndio maana kuomba inabidi kukiri. Igihe turiko tuvuga ibintu. Wakati tuko tunakiri ibintu. Biba biriko birabaho. Binakuwa biko vinaishi. Niyo mpamvu rero Imana imbere na mbere. Ndio maana Mungu mwanzo Imana yaravuga. Alikuwa anasema. Izo bintu ivuze bigahita biba. Kitu cha nakiri na kinakuwa. Niyo mpamvu nta kibaho umuntu atavuze. Hakuna kitu ambacho kinakuwepo kabla mtu haya kikiri. Uri kurabaho ubuzima bumatanye n'amajambo abavyeyi bakuvuze. Uko unaishi maisha ambaye yanashikamana na maisha wazazi walikusema eko au maneno wazazi walikusema eko. Kandi ubuzima uri kurabaho na maisha ambayo uko unaishi buramatanye n'amajambo bwawe wavuze. Yani unashikamana na maneno ambayo wewe mwenyewe uliyanena. Niyo mpamvu kuvuga nabi ntivyemewe. Ndio maana kusema vibaya katika maisha ya mwanadamu au maisha yako haistahili kwa mwanadamu. Kuvuga ngo ntacho maze. Ukisema mimi hakuna chenye mimi najistahili au sifai. Nta kintu ufise. Yani mimi sina kitu chochote. Ayo sio majambo y'umukristo. Ayo sio maneno ya Mkristo. Icya gatanu. Kitu cha tano. Kubera turi abantu. Kwa sababu tuko watu. Tudashoboye vyose. Hatuwezi kila kitu. Dukenera udushoboza. Inabidi tunahitaji yule ambaye atatuwezesha. Impamvu ya gatanu ituma dusenga. Yani hatua ya tano ambayo inatufanya tuombe. Kubera turi abantu. Kwa sababu tuko watu. Tudashoboye vyose. Hatuwezi yote. Dukenera udushoboza. Sasa tunahitaji mtu wa kutuwezesha. Niyo mpamvu dusenga Imana. Ndio maana tunaomba Mungu. Kugira ngo idushoboze. Ili Mungu atuwezeshe. Kugera ku bintu runaka. Kufika katika vitu fulani. Kuronka ibintu runaka. Kupata vitu fulani. Kugira ngo idushoboze. Ili Mungu atuwezeshe. Kugera ku bintu runaka. Ili tufike katika vitu fulani. Kugera ku nsinzi yacu. Ili tufike katika ushindi wetu. Niyo mpamvu abantu rero basenga. Ndio maana watu wanaomba. Impamvu ya gatandatu. Hatua ya sita. Kubera imisi ari mibi. Kwa sababu siku ni mbaya. Abaheburayo. Ibrania. Ibice 10. Sura ya 10. Murongo 25. Kwa mstari wa 25. Nguko imisi bandanye ba mibi. Eti gisi siku zinaendelea kuwa siku mbaya. Ngo murushirizo gukoranira hamwe. Sasa na nyinyi yote muendelee kukusanyika fasi moja. Musenga. Mukiomba. Muterana intege. Yani mukishikamana kwa nguvu, mukiimarishana. Imana ishimye cyane. Amen, amen. Dusenga kubera imisi ari mibi. Tunaomba ili kwa sababu siku ni mbaya. Imisi ntabwo ari myiza. Yani masiku haiko siku nzuri. Ibihe turiko tubamo ni bibi. Nyakati ambazo tunaziishi ni nyakati mbaya. Ibihe za Facebook. Ni nyakati za Facebook. Ibihe za Instagram. Nyakati za Instagram. Ibihe za TikTok. Nyakati za TikTok. Ibihe za YouTube. Nyakati za YouTube. Ibi bihe biragoye. Hizi nyakati ziko ngumu sana. Kubikorera mw'Imana. Tuzitumikie hemo ndani ya Mungu. Kweli bisamaza ni byinshi. Kwa sababu vitu vinazovalisha watu ni vitu vingi sana. Ibitwara abantu ni byinshi. Venye vinapeleka watu kwa dunia ni vitu vingi sana. Ibihe by'abantu bagenda bari gusa. Nyakati
nyakati zenye watu wanatembea wakiwa uchi ntibibatere n'isoni, na visiwapatie aibu ndani yao. ibihe turimo ni bibi, yani nyakati tu ndani nyakati mbaya aho sana, munakorera Satani akavyemanga, pale kwenye mtu anatumikia shetani na anakamilisha, aho munavyemeza ko ari umurozi, yani mtu anahakikisha na anajulisha watu kwamba yeye ni mchawi. ya ibihe turimo ntabwo ari byiza. Nyakati zetu ndani nyakati mbaya Yesu sana. ari hafi kugaruka, Yesu kwa wakati wa kurudi. nutasenga Kama auombe Mungu, ibihe bibi bizagutwara, wakati mbaya zitakupeleka, ibihe bibi bizaguhitana, wakati mbaya zitakupitua. nutasenga Kama auombe Mungu, Satani ariko arakora cyane, Shetani iko natumika indwara sana, zizagutwara, hata magonjwa yatakupeleka, ibyago bizagutwara, hata majaribu urupfu yatakupeleka, rwa ghafla yani ruzagutwara, hata kifo cha ghafla kitakupeleka, ifu gufa ataragera bizaza mu yani buzima bwawe. kifo nyakati ziyafika za kufa kwako zitakupeleka, Imisi ni mibi cyane, kwa sababu nyakati ni mbaya Satani sana. afise amastrategie menshi, Shetani iko natumia ujanja mwingi ubu sana, no mwishengera ariko arakora. hata kanisani iko natumika. Bibiliya barayicuritse, Biblia imebadilishwa, abantu barayisigura uko utariko, yani watu wanaitafsiri kama jinsi alivyo. dukeneye gusenga Inatuomba kugira ngo Imana ili iduhishurire Mungu atupatie ivyo ufunuo, dukwiriye gukora, yale ambayo tunastahili uko kutumika, dukwiriye kugenda. jinsi tunastahili kutembea. Icya karindwi, Kitu cha 7, kubera dukunda kwa Imana. sababu tunapenda Mungu. Impamvu ya karindwi Hatua ya 7 ikwiye gutuma usenga Imana, yeye inafanya tuombe Mungu, ni kubera ko dukunda ni kwa Imana. sababu tunapenda Mungu. Imana iradukunda bene data. Mungu anatupenda ndugu Niba zangu. nawe uyikunda, Kama na wewe unampenda Mungu, utegerezwa kuyiganiriza. inabidi uzungumuze na Mungu. Muranababwira ko urukundo rugizwe n'ibintu bitatu: Niliwahi kuambia kwamba upendo unafanya na vitu vitatu: kurabana, kuangaliana, gufashanya, kusaidiana, ndetse no kuvugana neza. hata na kuzungumziana vizuri. Umuntu ukunda n'umuvuga nabi, Mtu mwenye unapenda uwezi mzungumzia vibaya. umuntu ukunda uramuganiriza, Mtu mwenye unapenda unamuongelesha, uramuba hafi, tena unakuwa karibu agize yake. ikibazo utegerezwa kumushikaho, Akiwa na matatizo unapasha kumfikia eko. ari mu ngorane n'ucumuta. Akiwa katika matatizo, katika shida, uwezi pasha kumtupa. Niyo mpamvu Imana idukunda, Maana Mungu anatupenda. nubwo duhura n'ibibazo, Hata kama tunakutana ntabwo na yigera mashida tofauti, iduta. hawezi kututupa. Nubwo tunanirwa mu Hata kama buzima, tunashindwa katika tukisanga mu bitari byo, tunajikuta mu vitu visio kwa ariko hivyo, Imana ntiyigera iduta. lakini Mungu hawezi tutupa. None kubera iki ushaka guta Imana? Sasa kwa sababu gani wewe unatamani kumtupa Mungu? Kubera wabuze ivyo kurya, Kwa sababu ulikosa chakula, kubera wabuze inzu, kwa sababu ulikosa nyumba, kubera wabuze umugabo, kwa sababu ulikosa mme. uvumenga Imana hoye, Unaona kama Mungu anaweza mtupa? umengo wogenda mu vyaha. Unaona kama unaweza enda katika dhambi? Imana iguma ikenewe igihe Mungu cyose. anakuwa anahitajika wakati wote. Imana ni rukundo, Mungu ni upendo, natwe turi na rukundo, sisi tuko ngo upendo twavyawe kwa n'Imana. sababu tumezaliwa Natwe na tugire Mungu. urukundo, Na sisi tuko na upendo, dukunde bagenzi bacu, tupende mandugu zetu, dukunde Imana tupende Mungu n'umutima wacu wose. na katika roho zetu Umuntu zote. ukunda Mtu unampenda, uramwihanganira mu bihe byose. unamvumilia katika nyakati zote. Niyo mpamvu Imana Ndio nayo maana na Mungu pekee yake irapima imitima yacu, anakuwa anapima roho zetu, ikatwima bijya na bijya, anatuima hivi na hivi, kugira ngo irebe ingene ili twifata. aone kisi tutajishika. Mbega bijya na bijya tutabifise, Sasa kama vitu Lego fulani na vitu shata fulani la hatuna navyo, mbega turasenga je, tunaomba canke tuca tubivamo? au tunavitoka ndani? Mera nka Yobu. Hakuwa kama Yobu. Yobu aravuga ngo nubwo nafise bijya na Yobu bijya, akasema hata kama sina na vitu nubwo fulani, ibintu byose hata vyashizeko, kama vitu vyote vimekwisha, nubwo umugore yagiye, hata kama mke wangu nubwo amekwenda, abana hata bapfuye, kama watoto wangu nubwo wamefariki, ngwaye indwara, hata kama nina ariko Imana ugonjwa, izoguma ari Imana lakini yanje. Mungu atabaki ni Mungu Aya, wangu. nzoguma senga Imana Nitabaki yanje, nikiomba Mungu nzoguma wangu, nubaha Imana yanje. nitabaki nikiheshimu Mungu Nawe wangu. guma wubaha Imana, Nawe baki unamheshimu umusenga Mungu, Imana, ubaki unaomba muri Mungu ivyo bihe uriko katika uracamo. nyakati za unapitia kubera ngo ndani. nidusenga, Ubaki ukiomba Mungu, nidusenga atuombi kugira ngo Imana iduhe ili ibintu, Mungu atupatie ibintu vitu. Imana yararangije kubiduha, Tayari ashavitupatia. ibintu Imana yararangije kubishira hano Mungu mw'isi. ashavitupatia hapa duniani. Bivuga ngo isi ni y'abana Duniani b'abantu, inasema ni dunia ni ya watoto wa wanadamu, ni y'abantu. ni ya watu. Rero urafise uburenganzira Sasa uko na mamlaka kutunga ikintu cyose ubona muri ya nosi, kutawala kila kitu hapa duniani, kubera isi ni yacu. kwa sababu dunia ni yetu. Imana iguha umugisha. Mungu akubariki Rero sana. dusenga Sasa kubera tunaomba zino mpamvu indwi kwa sababu hizi hatua 7 mejeje kuvuga. ambazo tunamaliza kuzungumzia. Imana niguhezagire cyane. Mungu akubariki sana. Wawifuza
wifuza gusengerwa, kama unatamani kuombewa, ufise umutwaro runaka, ama uko na hitaji fulani, urafise inzozi warose, uko na ndoto ambayo zirakuzazanira, ambazo zinakufanya usielewe, hari ibintu byo muri Bibiliya udatahura neza, labda kuna vitu katika maandiko uelewe vizuri, wifuza gutahura, unatamani kuelewa vizuri, twandikire kuri nimero, utuandikie katika namba hii +257 isi 257 hama 65 65 177 177 amajana 339 339. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki sana.